process shanga dun dwele kanu tu dwelle zan piana silmin tanga kwana she manama ba pargale ban nang da shambongo wen kela Canada Job Bank ante cheke enyanya tu shanga dembe Job Bank ma pune ko nan wula ko zan build au point be America Job Bank be a Iceland be Italy o chanti pie be Job Bank job available lula kam ka ye chekele ay nyeleme so ba nyi mamma ngora agbayi bora nyimba ko kwama afun be alben shakam enyanya I search job particular tension am boarma tuma dennan available de zahade am pompemina ka nyele dozo kwana shemanama ba paragle bianme wen yela me no yan apply la job zanzanta ka ina wula ka chan ba me ye twawo wolgan sim biala Asian countries kananche Europe da payim anyewo dozo de zaha procedure nima da pa the same thing nyen to yel na kadama na kwana sheman kan yela yawun nan da a process nyamma man to nan research about it na bwana yel sham zo adabselo na woni opa ma solo ka gbage ka ye ataba kawum na won tamang bata solo ni yele to ashele ma kata understanding ka nan wula ka learn more about it gwarm de velpam mbien jin kyango ka discourage nim fo so mun nan niya no yango ami nan niya na go on rame pangma manga ka jine ka boam gwarum puni vienjala nga kananchang weltiam de biarpam I die no bener da bang dana ko nanwo be dana nanwo denna mazo kata nana wula kata twasar ka gra on rame dende nan kay nan interest the fila shelten jerwama ka watch it from TikTok be YouTube consider ma please subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed. ka share ka like mama man ka turn a notification from YouTube ma din yanke ka sashel bianme ban sha kam ne drop ka nan wula ka to understand gwarm yetwa ka ta twasra mban nan de visa amba processor visa zan terso ama to twasra la gwarma pune dundu tuna misham nirbu pamba mi na kadma gwarm pargla bianme nyamma na to jena nangle ka bazan dol connection na on tala hankale ka chan shakoro kana to ridi kana to sabe bat bangma mbe yelme na ba chan shakoro akuto go temite nirba silmentense gwar yaw ka shakoro ka shele ko go silmentanga dinyala what you can do double a diplomat be a PhD be a master be a degree dinyala an to nan ban shaw an ko wom de go kam woma broken English woma selmense ay be selmen tontom na tuma babal lara na wom de selmense because bamanga bami nakata madaton balama dozo ka selmenga kam min yar selmense ay kanati piana Italy Germany France Belgium Spain
a lot of country ka ne to ko kalle ka banna wala ka bayar silmen sele bozo ka nirba pam ka nya ko bala no nye UK be ko chang Canada be ko chang America dalerma no kunye shelam bon silmen sele de lampara daler na ma tensayi kama Iceland lampai Malta latin sa shamwama baba zang dinyela awum de silmen sele broken ma konko anto zambia tangban ma pune because tamane sokam yen yara la silmen sele amal be to Malta mane Iceland bar silmen sele dozo ten shanga bien me kay nye UK America Canada den tom pergra buyi da mele yashel bien ba yala French ka yashel bien ka yar silmen sele dozo nirbo pambora latin soma karanya based on language wama kapumpo ko ne chanta page tangmane karanya la woni jimi ni walam bandi language wama dom abo no be yetwa akoto tumtuma pian wanyam point kayan twasa please once again you're born Mr. President on social media I na interest ne to twasa ngor yetwa ka gba wumda ka bwanda ka gbara zana par agozana po Michel Oma anto jonete on WhatsApp to WhatsApp ma dezel sambongo ay je namba kayam tama message ambo bor sabo yelma ayule anyina lo shel polo na an watch video sha karana interest na gwa jone platform ma andira amfane taba sabra platform ma zo teme we share ampun wum goram puni yeto ashere denne anto bohale tamal a lot of people band ba kaba biara puni asanzal nama aiki kadanya awume yeto ashere katana wel pana to nyamma mama wum audio nama bi benna jona ma hankallana mama mama nyedun do mana denchana ditna na puhi ka puhi ay mel abu hawshele anto zan la ala abu hawma zan song dozo mabia zonwa amra yan zala na rapom tila yeto ashelma job bank free apply karbe Europe ka connection manama ka porle an scamera nda yelya na kadama ye the connection man nkane inye non connection zanta karanya ayen pele silmen tansina ka Arab country silmen tansi karanya mun connection man ma nang la zanta ka kana to twetuma wa pune antumda kalan to mi yala non wa ka ben yara ni man kan yala yakadama mane ndabo crossle and I'm here to see nitin yeso kala ni roma be ka mi karanya kadama abela silmen tan dinye development country wa ima America Canada Australia and tapai Europe any country shele karanya la connection man non connection zanta ka yisen ka to be Germany be Italy be Spain be Belgium be America be Canada karanya connection man non connection ma zanta ka yisa kana ande chan komper ma pune nto tumdu tuma directly to nyam kwanta tamma kati diada afane nan daba yi silmenta ka jin different countries I can't watch in video no but nab nyala connection but ninye shel kan yala ngo tamalla connection man ka chenye mama nyina nan nyam process nirba pambami na kadama in terms of our professionalism den to peka ka zan kana Europe anto tumtuma I know a guy miss so kala nirma ko yi Dubai kana silmenta anta driver ka connection man nang la zan to ba me yeto ama ngomma manga nzan o professionalism kan yetuma ma kayelba wonya ban shaw wonne to nang sham ka ba shiro kolo no interview bamanga ka approve ban shaka ma zaha kan no ban shaka zaha
ka man do tete in yisan kana ta shege pian wanyan point ma wankana na ma Blaine lab man airport enter ma bla malave sa ka bien viho o file bantolan lapso o passé be allow me okay because particular company ke ko kanama katang ma zalse wanda yan kan sashel tangma migration da pun contact me mbobo details ko na ka ta shi na ma dozo wancan company shell ma banne ko ba bele chairman na batun no interview no bollo shell ko kan ba na ma tidir da fa na yema to jan yelanga dozo ai jiselmin tanga le minima ma wo tuna kam tamale ben sha ka nan le CV ambe tamana ma anto nan a CV nzanta tumana ma nyera excavator driver nyera driver neto nan neto miyo a CV ka zan ta company na ma be working place mun yi a CV ma ka telephone na mana email za plaro na address we boarle we on call me ka kana captain nan interview based on an yele to a shanga karbi a CV ma zoma la CV ma zo kabien wele kazan zan boase I know okay be no okay na laps ba shama kabna nan wula kala tumama nan pa tumane ami de nan clear zan tabi ne yele to a shama anto boale an la min shaba karanyala bra zamba me driver nama kabayi Ghana a data ma mota kala kona shi mara kana karanyala bra yila Ghana nzambana nzankana direct bra bola driver nama ka subja kwampar ma pune ka yele ka namba ban shaka ma zaha ka zamba zan kana ban kana ka plan number driving test from company ma mota yanka yarama wo ka bazaha ganis kan yarama ba shab nyala yi pyala nama ka nan wula ka obian tumda in yala duma company ma driving company bemira pon nan la test na ban shaka kan number interview kabdalla connection man kana ne yere to shonwa mele makamele bla nemva shaban hal be contact inform fune de bien based on bon professionalism kabo prove ka so link ba ma kana ta zamba zan kana demi ai ka ta piana Malta la opportunity ma bato kyan ta pare different country kama Asians de mo zan kana group kapte biene ka compromise ba biya wushi ka wara but in Africa Ghana Nigeria to West Africa ma da non common anyibo di de kana de kam na ntishe pamba benzan mo zan dwelta Africa ta Ghana pamba betunda na mater boarla tum deba on ne ba kana tutum tumani yakaza Kabmina ndwele and requires based on your professionalism CV ni bensha akam dozo ayenya makare shanga biama kama larba attention ban kanata na test mo kap kananta number test hal bi zanga zangi african zampana i CV na ma blen lab na test anyar walgam sam emenya kamaino company shele Sweden pulma kabo boarla professional welders with big metals kakana japol ka brazan bazozan pa brazan bazozan pa takwa mine pol because ni man kam machine kara jene de no to welder oil pipe kara nama de nama kara take ba time la ha le kapto kwai hal Ghana banda en nan to oil company wo welders ni shawa bian ka welder kam ka bra professional by book degree nama ka bra do la ka ta pekele bishawa bezo baba nye da welder nama bishawa yila silmentensi South Africa de bezo na nya Ghana ta welder nama ka bra pune amini yere to ashama agbala bi dozo silmentan kabiza na kana te silmentan number 1 connection man wo ka
ka won nan connection ka yo lare ko processor ka wono processor shelma muyan zangame ka chang agent shege selmenta ko lan tom nan na zu man yela man sekiran zan yo zo nar nan yasam ai chang ka agent tom de tuma kalan tom yela ni agent tom da golfu non wakabe yura kwampan kam counter kam ne based on way yang patuma term and condition share anyi mroni enchang ko signale into the system ba ngulungu ane be Ghana kanana la ben yaro ma so please mabehe na benye kama Europe ngo connection man ngwe no na la connection anzante party A B party B ko yisaka ta ki na selmenta kamun connection man ma mulan tom to ma based on labra ko chante biara pune karlan tom ye free accommodation ka jarne man ka dura na banyele amani yara shirwa da mun zaha mala da shahra na ka yarwa ma but yinya mamma anto apply nyambara kama niro pam jarme ay mel anuna bansam ay na de Ghana the smartphone na mama tan bablo mama an nan na atu na bansam shele an to starte nyamma man na ma asivi atuma antum de tu shele a bansam ne nye shele an to share yellow on the internet an to nyo company shele kala company mama ka yelba ka za anu na bansam en senerba na a picture nama na certificate nama dinde na makala tan ma pune bar wala bansam shel be band so job back the wama di kana within tamana konko karabi ten shel angel ma ni man karabi ba bi wala ban ma kaban yele ka the third person be outside country ka borno to nangle kamal de bansam to ni man yen la angel lu shel polo ka company shel to peka na kana tutumtuma kam na ban sha kam zanta because bamman wibden ma bar borla ngom ne to nangle kabanya kami ka prouver na malab ma anto nangle dozo kabzan zan kana ka tutumtuma ma dozo sonu to misunderstand zam a hankalan chan deep man ne mal ko myer bolle ka ka to zon afrika ko chan tutumtuma ka to yel na ban sha kam ko tutumtuma Kabu Euro. Of course. But in your trauma, Bama, there's a difference between mama and your company. Come in and kanimane. But Bomborshama, I have what they need. So, can prove what those are highly driver and Shelley. That might be shopping doesn't you Dubai Kanama. Pui captain, you say. But number of video call can make a show, but driver la lure cabanya, pui cap nankana. Then the maza babazale ni mane. Ben lanka upon ben yaba video call cab driver helicopter pick mama. Ben shina tangbar mane. Upon that bland lamp boyal or trapanya ka dora be video call. No. Those all come to Kuala Dora I blade na la driving test. Those all I a CV. I'm just selmentan shell ma kazan kante taba ka tun shell ta bola bebe yel na hapon na asive ka yel na to nan wo ka na to no ka na to dozo bebe na interview bele lab na interview so mabirgo nan na mabi kamera ba I'm here to say I miss so ko be selmentan ni yem ya ne you know Melbourne Canada America whatever karinyela tuma and zone connection man welcome sembira there between connection man nanzanzanta kana nchi nyamman apply nyamman zanyam professionalism unkwa mental zo beta bonzo kasunya akwa mama be atumbansama ka kontata be ka emaila ka muno difira ko na process ka kana de bilaro ko kana ke connection ma wuyen je ka nunguni nan aban sha kam ka chan antutum tunu kamalla de si wo kamma de zalse
do zo nyi mama ni ya ban sha kala kompen ma mang nang da ban sha kam in chana de bien me kana anchi shel bien me sono to nan saha mbe kompen shel ne karanyela na kwa tuma nyela ka wom sembiar puni ya tuma nyele ka ma brada be so ko bien mane kamina to nangle ka won zane kan na ban sha kam la halika kana indirectly to tum tuma ma but why not de bien me everything is possible ambe yele me nere ko to nan ba da non common so madia ay wumda karanyela amile karna men please contact me. Let us share idea. Can never learn. I'm here always to learn from you guys, and you also need to listen. Please, once again, share, like, and subscribe. Subscribe, Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.